Sasebuhleni namhlanje kuye le weekend nje angisho kanjalo kugoqa isikhumbuzo senkosi uJingo lenkosazane ngoba naso siqondene impela ihambe mhla ka 28 yeah 28 March ifihlwa mhla ka 3 April so siyagoqwa impela naso isikhumbuzo kuleli sonto sinabo nathi esikhumbuzweni njengoba kuyisikhumbuzo siphinda ke kodwa sikhumbule ukuthi njengoba ku-April uqala inyanga yamadokodo ngike ngezwa omunye umuntu elwa nabantu uNazaretha Mayesho ulwa nabantu ngendaba yamadokodo ukuthi qhamuka ukuthi amadokodo awekho ngo-April abantu bakuthatha futhi amadokodo ngo-April wathi hey nayi inkinga yazi umuntu uma ikhuluma nje la ko social media kakhulukazi ku-Facebook hayi ngike ngigijime ngiyombheka yena impela epage lakhe ukuthi sima kanjani somuntu lo angalwa namaNazaretha ukuthi amaNazaretha athi umkhosi wamadokodo umhlangano wamadokodo April vule incwadi zeBhayibheli ke ukhomba amaBhayibheli ukuthi amadokodo nini ngokweBhayibheli hayi ngiyafika hayi nangi lapha ubhalile wenzela abantu amagobongo nani ngabothi yimpi kanti hayi ukuthi yimpi ile nhlobo efike nje ngebhizinisi layo izomise so banjalo nje mase bedukisa amaNazaretha bese bephika yonke into kaShembe nje ku-wrong okuright lokho kushiwo yena nabantu abaphenduka khona labo ukuthi uTimothy uthwelelela kuthiwa hayi ukhona ubani wakaShembe uzokwenzela ngesishembe amagobongo uzokwenzela ngesishembe ini iqalini lesishembe ngesinazaretha noma ngesishembe yini lesinazaretha noma ngesishembe sesikhulunywa abantu basho umuntu uyisangoma ukuthi nje ubona ibhizinisi ukuthi hayi ngathi ningi lapha baningi labantu ngahlongula ngase nami ngifike ngene phakathi kwabo bese ngiyokwenza nezinto zami akuyiphathi ke yako lokho sikhuluma ngako ke kwamadokodo ngoba idokodo leli ngesonto edlule sike sakhuluma ngamathambo nomfundisi idokodo ke leli lisekelwe yiwo amathambo izinto lezi amathambo baningi ke abasuke befuna ukulwa nedokodo leli bangene kulona bese belingcolisa ngendlela eziningi njengoba nawo lo ngitshela ngabheka indoda awu iNazaretha kodwa ithi imisela abantu amagobongo ngesinazaretha kodwa ayikho leyo kodwa ke isikhathi ke manje sithi 4:30 ake singene sihlale kuyona mfundisi wenkosi siyabingelela ke kuyisabatha ngesibingelelo sabangcwele sokuthi imini yesabatha mayibenhle kabangcwele usuku lesabatha noma isikhathi sesinje kodwa siyacela uNkulunkulu lokho esakuphaka kubanele abantu bakaNkulunkulu kondle umphefumulo kondle ngisho inyama yabo hayi siyabonga fuka Mwandla isabatha elibusisekile ubalaleli bonke beNanda FM nabaNazaretha onke nje mfundisi sisemadokodweni yini amadokodo lawo esikhuluma ngawo ake sibingeleleke sisenhlanganweni yamadokodo lento uShembe yenzeke kahle kuyena yalandelana ngendlela yokuthi kwabe ngathi wayihlelile ubaba omkhulu uBombela isitimela saMampondo ufike kulelizwe kuMashi mefika kuMashi wafike wathulwa ukuthi akake afake umoya oyingane yasezulwini kubantu babuyele kuJehova njengoba kwakunjalo kuqala kwase kwenzeka lokho mase kwenzile lokho kwashaya isikhathi sika-April sokuthi kufanele kuyobheka ukuthi le ngane ayifakile kubona ingenile yini wayesenyukele entabeni
enza umkhosi wamadokodo wokuzohlola ufika ngoMashi ngo-April kuyobheka ukuthi umsebenzi awenze ngoMashi wokutshala ingane ngaphakathi emadokodweni ayimizimba yawo ingenile yini iphathwe kahle yini lamadokodo abayimizimba yawo bawaphathe kahle yini kuthe mayevuza bavala yini ukuze isono singangeni silimaza ingane ngaphakathi bayoyondla yini lengane ngeyintshumayelo noma ngokuya ko-23 ko-14 emasabatheni emhlanganweni nasesikhumbuzweni ngoba ingane le engaphakathi yondliwa yiloko u-April ke lowo ngoMashi sokuphelile konke lokhu ngathi ngoMashi ngoMay kusho ukuthi March April May landelana kahle lenyanga useyahamba emhlabeni useqedile usethe uNkulunkulu nampa obunginike bona labo nginike bona ngitshalileke ingane kubona insimu eyakho bheka ukuthi bebehlakula yini bebeyinika yini isikhuthazi sokuthi ikhuthale ukuze kuvele iy'thelo eziyizwe ngakho ke njengoba sisenyangeni yamadokodo nje sisenyangeni lapho nombani kufuna yifune ukuthi ngabe usebenze kahle yini kuyona ke lenyanga ke kaApril futhi sithe masiqala lolu hlelo sathi uhlelo lolu oluthinta u1910 kuze kuba u1976 1910 to 1976 kulolu hlelo ke masikhuluma kulona sigcina sesebathinta wonke amakhosi angenile kulobuNazaretha from 1910 nangena ngo1976 sikhulume ngesikhathi engena siwakhumbule ngoba ngo1976 abe yingxenye yonyaka ka1976 ngakho ke njengoba kuApril nje isikhathi lesi okuhamba ngaso noma ukushintsha ngaso ibhantshi inkosi uPhasha onjengelanga uShaphiza kaShaphiza basho njalo nami sengisho njalo futhi isikhathi lapho kukhunjulwa khona yena sizothola isikhathi sokuthi sikhulume futhi ngaye ngoba ilhlungu lento uMnazaretha ufuna siyikhulume yonke into eyenzekayo la ekholweni kufuna nazi ayingawe kodwa ingeyiprofeto ikaShembe ayishoyo umungazi sinike ithuba sikuchazele ukuthi kwenze kanjani ngesikhathi sesikuchazela kuzokusiza lokho ungayihlabi into ongayazi ukuthi ngaphakathi khonani kuyona ngoba kwesinye isikhathi kuyoba khona amanzi azosindisa wena ngakho ke sobe singene mhlambe ngesonto elizayo singene kakhulu esikhumbuzweni senkosi uPhasha njengelanga okuyinkosi eyoyise wenyoni emhlophe incoyincoyi sizongena nakhona kakhulu futhi sizongena sigxile kuloko sikhuluma ke ngendaba yamadokodo indaba yamadokodo mesisathi imizimba yethu uyamadokodo eke siye lapha esitabeleleni 237 kwezamaNazaretha sithi ke lesihlabelelo ngiyathanda mina ukukhonza inkosi yezulu inhliziyo ayivumi ukukhulula umphefumulo wami ngenze inkosi isiboshwa noma kubuhlungu njalo ukuze umoya ukhululwe ngosuku lenkosi jabula wena ongaboniye umhlaba nengcebo yawo vula amehlo umphefumulo abone ikhaya labangcwele khona alukho usizi kuphela konke ukufa kuhle inyama yami ihlupheke ukuze inhliziyo ikhumbule ukuthi akulo ikhaya leli kuyidokodo lomhambi nanso ke indaba lemzimba yethu iyidokodo lomhambi kuthiwa ake kuhle ukuba inyama yami ihlupheke inyama yami ihlupheke maku23 kumakhaza kuyashisa liyana ngiphume ngiye ku23 uma kuyisabatha liyana libalele ngiphume ngiye esabatheni ngihlupha inyama ngoba lengane ehleli ngaphakathi lomzimba wami oyidodo likaNkulunkulu ifuna ukuphuza isabatha angazi noma leyitiyeni kuyona ifuna ukudla isabatha angazi noma lokudla nikuyona
ifuna umhlangano okuthile kule ngane. Ithi-ke masufika kusisi ikhaya limphakade likhona lifihliwe inkazimulo edlulayo ebolayo engagculisi umphefumulo. Kukhulunywa ngale mzimba-ke ukuthi iyabola le mzimba. Kuhle siyihluphela ukuthi noma ibola kodwa ngelinye ilanga uma kufika ithuba ngoba umphefumulo wethu uhlala emathanjeni. Ngesonto edlule besikhuluma indaba yamathambo. Sithi uHezekiya wethu sikhuluma ngoShembe enyakazisa amathambo abantu abafela ensuza. Ngakho-ke sikhuluma leyo ndaba namhlanje. Sikhuluma indaba yokuthi la sinedokodo lomhambi. Khona incwadi lapho uJesu ekhuphukela entabeni nabafundi sithi siyazathinta yona. Uma sezokhuphukela entabeni inhloso kwakuyobheka ukuthi umsebenzi asebenzile ungakanani ngoba kwakuyinsuku zokusondela kokuhamba kwakhe. Uma ekhuphukela entabeni waqale wababuka kuqala ukuthi obani engijwayele ukuba nabo, engicabanga ukuthi ngokuba nabo lengane engaphakathi kubona kuleli dodo lomzimba wabo bayayihlupha ngayo. Wesathatha amadoda amathathu wakhuphuka nawo ukhuphukela entabeni. Inhloso kwakunyakazisa abasezulwini. Abasezulwini ngeke banyakaze uma kungekho into ebadonsayo kosemhlabeni. Siyakhumbula uElizabeth mehlangana noMaria umama kaJesu. Labantu babekhulelwe izingane zakamoya bobabili. Omunye wayithwele kuyisikhashana, omunye sezobele. Mebehlangana izingane zagquma ngaphakathi. NoJesu mehamba nalamadoda amathathu wayenzela ukuthi labantu banayo into ngaphakathi bayondle kahle ingane bazonyakaza wasezulwini. Besamile kwaqhamuka uEliya noMose. Awu. Kwasekunyaza amadoda asezulwini anyakaziswa ukuthi ingane ngaphakathi kubona iyahalalisa uma beqhamuka ngoba isuthi. Kodwa kube kwakwabantu abangayi esabathini, kwakwabantu abangasho ukuthi vuka nathi, kwakwabantu abangasho ukuthi lala nathi, kwangabantu abangazilutho abangayi no23. Yayingeke ihalalisa ingane. Ukuhalalisa kwengane kwabo unyakaza kwamathambo, kwanyakaza amadoda amadala. Ithi-ke enye indoda, Nkosi, njengokuba sesila entabeni masakha amadokodo amathathu, elinye kube elakho, elinye kube lika-Eliya, elinye kube likaMose. Ilawo mhlangano-ke wamadokodo siyakubona umhlangano wokuzonyakazisa esikufihle ngaphakathi. Uyayibona imbambo ukuthi injani? Imbambo zakhiwe njengamathandela endlu makuzophahleka. Kuphahlekelweni la kuvikelwe inhliziyo. Inhliziyo ingoba isona sihlalo somhambi kule mzimba yethu. Manje na-ke siyamondla umhambi. Yiloko-ke namhlanje esiyakona lapha enhlanganweni yamadokodo ukuthi kuyobheka ukuthi wondliwe umhambi. Uma umhambi engondlekile ilapho sizobona khona sizobuya singena lutho. Ithi Inkosi yasePhakameni ilanga ngolunye usuku ithi njengoba sinosihlalile nje la emhlanganweni ukhona yena oke wambona, okukhombisa ukuthi uyasazi, okukhombisa ukuthi uyalizwa iphunga elihle kuthina. Njengoba sihlele emhlanganweni sesihlela amasonto amabili noma elilodwa, ukhona nosekwambona nokumbona. Uma emhlanganweni uzubuye ungaboneli lutho, zibuza ukuthi uthi ungibonile yena, ngangabe ngisambona ngisho naseyibonakalisweni zami, ngangambona noma engisola ukuthi awuhambanga kahle, ngangambona noma ethi mntanami siyabonga uhambe kahle, kungabe kube yikho yini? Iloko-ke namhlanje esikhuphukele entabeni ukuzoveza ukuthi ayihlupheke inyama, ukuze inhliziyo ikhumbule ukuthi akulo ikhaya leli kuyidokodo lomhambi. Manje na-ke umhambi ukuze ahambe nemoto uma izohamba ifaka upetrol. Umhambi ukuze ahambe udinga isabatha okupetrol wakhe, udinga u14, udinga u23. Kungabe lo wami umhambi yanyakaza yini? Silapho-ke senhlanganweni yamadokodo inhlangano yokuzozizwa ukuthi ngisekhona yini.
Inkulu indaba inaleli dokodo leli elomzimba. Kuningi okwenzekayo emadokodweni ethu engagcini nje amadokodo ngokuthi nje asithwale athwale nalo mphefumulo. Amadokodo athwele uNkulunkulu uqobo. Ingakho befuna ukumkhanda ngamatshe uJesu lapho kuMateyu 10:33 suka lapho incwadi ethi akulotshiwe embhalweni yenu ukuthi nina ningonkulunkulu. Makuthiwa singonkulunkulu ingoba uNkulunkulu ungaphakathi kithi, ngingakho kuthiwa uNkulunkulu wasiphefumulela. Abantu ke besizulu babehlakaniphile ngaso sonke isikhathi. Ngikwazi namaNazaretha amaseshiqa ubulu ethi uJehova ungumlilo, ungumlilo ovuthayo. Okuchaza ukuthi umlilo nangenkathi abantwana baka-Israyeli bephuma eGibhithe kuthiwa babeholwe insika yomlilo. Ukuvela kaNkulunkulu nje ukuthi umlilo uvele endaweni eziningi la evela khona ngesimo somlilo. Ingakho nabanye bagcina sebekhonza ilanga leli likhanya phezulu ngoba manje babelifanisa noNkulunkulu ngoba kuthiwa uNkulunkulu uwumlilo. Abantu ke bakaZulu noma abantu abakhuluma isiZulu okhokho babehlakaniphile-ke, ingakho babiza lento esithi impilo ukuphila. Igama lakhona maliphelele lincanyulelo lelo kuthiwa impilo. Igama eliphelele kuthiwa impi yomlilo. Ngoba ngaso sonke isikhathi sisuke sisempini yokuvikela lo mlilo lo, ngoba ziningi izinto ezisuke izama ukuthi zicishwe lo mlilo la othwelwe la madokodo. Bese kuba nenkinga-ke ukuthi-ke ubuNazaretha lobu busebenza lowo msebenzi lowo wokuvikela umlilo lo ongaphakathi ukuthi ungacimi, uhlale uvutha njalo. Ingakho kubekwa imithetho, kungahambi kodwa kuhamba nemithetho. Imithetho yokudla, imithetho le yobungcwele ekuthiwa ubungcwele. Ubungcwele usuke buvikela yona kuwona lo mlilo lo esikhuluma ngawo esithi sisempini yawo. Njengoba nje usuke uthatha isifungo sobuNazaretha usuke ungena empini, empini yokuvikela lo kuthiwa-ke uma ubhabhadisa unikezwa nomntwana. Uvikela lo mntwana, uvikela uNkulunkulu ungaphakathi, ngoba uma uke wangayibamba le mpilo le uNkulunkulu kuthiwa ugcine sehambile ngaphakathi okucima komlilo. Iwona umsebenzi-ke walo obizwa ngoSathane. Umsebenzi wakhe omubi ukuthi acime lo mlilo. Mayeke wacima lo mlilo kuthina kusuke sekuphelile-ke ubuNazaretha, kusuke sekuphelile ukuba umuntu. Namhlanje ingakho sithola nemithetho le eshawe ezweni, kushawa yonke imithetho elwa noNkulunkulu, ngoba iyimithetho yokuzama ukuqeda ubuNkulunkulu kuthina. Ngoba ethi inkosi uJesu kakulotshiwe ukuthi nina ningonkulunkulu. Elehlela phezu kwabo izwi bangonkulunkulu. Uma-ke eke wacisha lo mlilo usuke sewinile umubi. Ngakho-ke ingakho-ke kuthiwa ungakudla ukudla okuthile, ngoba uma-ke wakudla kufike kungcolise ngaphakathi bese kuwucima umlilo. Yonke into esibekelwe yona eyokuthi uShemba asifundise yona eyokuthi kuvuthe lo mlilo, uvuthe uye phambili. Mawuke wavutha lo mlilo siyohlala siphila, kuyohlala kuphila ngisho imizi, kuhlale kuphila ngisho izizukulwane. Bese nathi siyafana nalo mlilo. Ila kuba khona-ke lento ekuthiwa i-connection phakathi komuntu-ke noNkulunkulu, ngoba umlilo kaNkulunkulu usuke uvutha ngaphakathi bese uhlangana nalo mlilo kaNkulunkulu owuNkulunkulu, bese siba into eyodwa, bese siba abantwana bakhe, thina sihlale kuye naye ahlale kithi, bese siba into eyodwa. Noma akuthiwe nini la umbiza khona, umbiza ezwe, umbiza sondela, ngoba une-connection naye. Kodwa uma sesithatha le mpucuzeko nalento ekuthiwa amalungelo kahulumeni siyamcisha, khona into enomsindo lapho, ingakho ngilongo uvala la. Siyamcisha lo Nkulunkulu
siyamcisha lo nkulunkulu ngaso sonke isikhathi uma nje kuke kwenzeka saqala sathi senza lezi zinto lezi engafanele ngasiyazenza usasho njalo Thabo fika into ezimbili kumina isitolo 25 ubheka iverse 4 uthi woza-ke masinyane singakacimi isibani sakho and ngikhumbula inkosi la ngamithi uma ususenzile isono kuye kubande ngaphakathi cima umlilo uthi ilambu lelo okhuluma ngalo liyacisha noma liyehla ukubasa kwalo liyancipha ingakho abelungu kuye kuthiwa mawuke wawumuntu onenhliziyo embi kuthiwa you are cold hearted ubulalo cold blood yonke into kuthiwa cold uphelile umlilo bese uyacisha bona bathi nje you are cold hearted uyabanda unenhliziyo embi ngoba unenhliziyo embi kuthiwa uyabanda mabesha belungu bona nabo iningi labo linjena nje bakhulele endaweni eno-ice ubabona benenzondo bebulala bengabi namanembeza noba ubabona bebulala lapha yakoPalestina kephi insile kubona bakhulele endaweni ebandayo ingakho bathi uma befika la e-Afrika kwathiwa bafike kwi-continent of the gods yakusho ama-Greek athi abona abantu aficela kuhlala khona onkulunkulu asibiza ngonkulunkulu kwathiwa thina singonkulunkulu besibona ukuthi yilabantu lapha nangendlela esasiphila ngayo nangendlela ngoba futhi babelazisa nabilanga ngoba babazi ukuthi uNkulunkulu uyilanga kodwa bona behluleka ukuphila elangeni babona abantu abakwazi ukuhlala elangeni ukuthi yibo labantu babona kushuthi bawuNkulunkulu lingabenzi lutho kwabona kushuthi bawuNkulunkulu ngoba bona babelicashela ilanga thina sebathi hayi siphila ngayo lento ngiyayithanda le esihlabelelo sikhuluma ngomlilo ongaphakathi kuthina ngempela ngoba ngempela uNkulunkulu umlilo ovuthayo ngaso sonke isikhathi ake siqhubeke ithi indaba sakhuluma ngokuNkulunkulu obenziwa lo mlilo ngaphakathi lo mlilo uvutha ngoba lengane ngaphakathi kuwena uyondla manje ngikhumbula indaba etholakala lapha encwadini la khona izenzo 28 kuzenzo 28 la sekunzima khona sithi sihlabelelo sikaShembe masikhuluma ngale ndaba izenzo 28 sithi Thixo wami dwala lami wena ngikhohlwe ngani ngiyalela imihla yonke ngokuhlushwa isitha sami abahluphi bami bona bangizingela njalo bathi uphi uThixo wakho methembe uThixo wakho ngoba yikho enye inqaba yini imphefumulo wami wena udumaleleni manje na ke ngikhumbula lento eyenzeka kuPawuli ukuthi uPawuli isitha sakhe siyamlandela siyahle sifuna khohlwe uNkulunkulu ngenhlanhla umlilo uyavutha ngaphakathi kuyena uPawuli mefika lapha la egingqika khona nesikepe mase egingqike nesikepe uyasinda mase besindile silosilandela isitha esifuna ukumhlubula sifuna ukumbona ukuthi njengoba segingqike nesikepe nje yikuphi okulandelayo akazomphika noNkulunkulu wakhe washo ukuthi uyavutha umlilo ngaphakathi mase efika ekade ebulawa amakhaza ukuthi uwele endaweni emakhaza enzima mase efika uyaphuma uyocokosha izinkuni noma uyotheza ufika ukuthi uyatheza kusuka inyoka inamathela kuyena sithi sitha sakhe hawu lo muntu uneshwa ngempela akanayo uNkulunkulu kuhle ukuba umzimba uhlupheke ukuze inhliziyo ikhumbule ukuthi akulona ikhaya leli indawo yomhambi uqhamuka endeni uqhathe eginqwe isikepe wabulawa amakhaza emzimbeni mase efika usefuna ukufudumalisa umzimba ufudumalisa ngani ngomlilo uthi ucosha izinkuni zokubasa umlilo unamathelwa inyoka bahleka lapho bathi hawu lo muntu unebhadi kodwa ngoba ingane iyaphila ngaphakathi kuyena le nyoka eyayimluma kwakuyinyoka eluma abantu bafe
bayazi abantu bendawo bathi hayi uzokufa balindela ukukhuza ingcwele ukuthi hayi akekho uNkulunkulu. Yini imphefumulo wami udumaleleni methemba uThixo wakho ngoba yikho enye inqaba. Yama inqaba kaPawuli yalenga inyoka wayithatha wayicilizela phansi. Balindela ukuthi uzovuvukala wangavuvukala base beyamvuma uNkulunkulu wakhe. Bathi ha lo muntu uhlule amakhaza eginqwe isikebhe manje uselunywa inyoka esiyaqeda abantu akavuvukali unguNkulunkulu. Ngoba uselunywa inyoka wangavuvukala unguNkulunkulu unobuNkulunkulu. Uyilo mlilo esinawo iwona lo mlilo oshiwo inkosi ngelinye ilanga isho kukekana ithi khona into ebengiyifakile ngaphakathi kuwena. Ithi lento ebengiyifaka kuwena ngaphakathi isono besithi masisondela sisaba ukusha sibaleke sihlele. Uthi ke namhlanje ngiyayikhipha into yami. Kusho ukuthi ngenye indlela wengeke lo muntu ahlupheke ngokuthi lokhu ehlupha umzimba ngoba yayikhona into ayifaka ngaphakathi yayimgadile. Kodwa kuthina masikhetha inkosi ayifakwa lento uyaye uyisebenzele wena enhlanhla kukekani wenikwe amandla angaphezulu amandla asezulwini ukuthi sona uma simbone sithi ngiyamsaba lo angiyike. Uthi kubaba omkhulu namhlanje ngiyayikhipha lento. Uthi namhlanje uzokuza isono shaya enyameni kuwena. Iyona ke lengane okukhulunywa ngayo ukuthi ayihlale kahle edokodweni ayondliwe iyafakwa. Iyona lengane ukuthi umfundisi umngoma ngelinye ilanga uyafika izingane zibasile ngeSabatha wayesedinwa kakhulu. Lengane ayimfuni umuntu odinwa kuze kweqe. Ifuna amakhona into yonakele bese wehlisa umoya ukhumbula ukuthi la ngaphakathi kumina ungabaso wakho umlilo akuba umlilo wayo kuphela osebenza kuwena ungeqi kuwona wesedinwa kweqe. Usekhohle ukuthi le ingane ayidinelwayo uyipho uNkulunkulu. uNkulunkulu omnike izaluleko zokuthi ingane iphathwa kanjani. Sithi isihlabelelo samaNazaretha uNkulunkulu akakunike inhliziyo yokulalela. Bese thi uNkulunkulu akakunike inhliziyo yokufundisa. Mawusudinwa kweqa kusho ukuthi uyabuza uNkulunkulu mngoma nje obusudinwe kangaka nje udinwa zingane. Uneqiniso elingakanani ukuthi ayilaleli nje ubunikiwe wena inhliziyo yokufundisa. Uneqiniso elingakanani ukuthi ayilaleli nje bengiyinikile inhliziyo yokulalela ngoba imina enginamandla okuyinika inhliziyo yokulalela. Mawusudinwa mengalaleli ukhombisa ukuthi usola mina ukuthi angiyinika kangani inhliziyo yokulalela. Awusalindi wena uNkulunkulu nazi izingane ngikhuluma nazo ingalaleli ungangisiza yini uziphi inhliziyo yokulalela. Makuthiwa idwala ebushelelezi kusekhulunywa ngento enjalo. Sulabanini Kusekhulunywa ngento enjalo ngoba manje uma futhi uyiyaka izingane uyabuka ukuthi hayi lezi ngane sengikhulume nazo zesu. Mama sengiyisola futhi noNkulunkulu uyakusola ngala. Idwala ebushelelezi ngempela idinga khona impela angazi ukuthi angithi manje uthi uNkulunkulu akakusoli. Uthi uma uyisona zisole wazi ukuthi akuzona ezakho. Zisole wazi ukuthi akukho kwenzeka ngokuthanda kwakho usebenze kubo bonke lokho okuthanda nguwe. Sebenza ugcine emandleni akho obuntu. Uyabona khona amazwi asho abazali abanye. Ngathi ngithi ngiyazala la ngabo lamathuba. Yini leyo? La uthuka uNkulunkulu. La kusho ukuthi wena uNkulunkulu wakunika isibuzi. Ngenye indlela uNkulunkulu kayibuzi. Ngesikhathi usho njalo ingilozi ehlala nalomuntu ibhala ububuzi. Kuneyingane eyingalaleli ngesiqalekiso sokudinwa kwethu. uNkulunkulu mina enhlanhla lengane abuya zokhuluma nawe. Athi uyayazi lengane ngayakha kanjani. Wathi baba buhlungu kanjani ngakhala ingane. Wena wasuyibiza ngesibuzi manje. Wasuyibiza ngodoti. Kufana nokuqamba ingane. Uyiqamba amagama anezici. Ngesikhathi uqamba isici izoba nesici ngoba ingilozi umlomo uyadala. Ithi ifika naye ingane ifika la kulomhlaba eksempini yomlilo. Nayo
khona imoya esuke ifuna ukucisha lo mlilo lo Iyaphikisa. okuyona isidinga umzali ukuthi ayilekelele lapho kulempi ngoba kwayona ithi ifika nje ifika lempini kunemoya ethile lokhu ifuna ukungena iyenzise zonke izinto lezi ilaba ke ku-233 athi uShembe abahluphi bambona bangizingela njalo bathi uphi uThixo wakho abaqala usukhulile baqala usemncane babuze enganeni bathi uphi uThixo wakho uwena mzali okufanele uthi khona uThixo yinye inqaba isemzini wasekuphakameni inqaba esinawo uShembe kuphela ifundisa ingane kusekahle hayi njalo uswazi hayi njalo inhlamba hayi njalo ukuthetha ngelanga usudakala lo mubi ngesikhathi uthetha ufaka umlilo wena ufaka umlilo ulwa nalomlilo ngaphakathi uma ufaka ukukholwa enganeni iluleke ingane kusho njalo kuthiwa ungaliyeki uswazi ngoba ingane nayo ukufa mawululeka iluleke kahle muyishaya ngelinye ilanga sakhuluma indaba yokushaya ngiyabona isikhathi siyahamba kodwa sona funa ngishiye ngelinye ilanga kukhishwa abafana abancane into umuthunywe ezulwini yenze ngendlela elingene wena hayi qhubeka bamfundisi uthi indoda kaSibanyoni iseMaritzburg ithi bakhishwa inkosi ilanga ngekhuluma le ndaba khona umuntu wabuza ukuthi ukhuluma uShembe kwakubulawa amakhadi nezingulube zabulawa uJesu manje inkinga ufuna ucacisa umfundisi ukuthi abafana abancane abantwana ngisho abantwana ngazokuthiwa ngishini khofu kukhishwa ke amashesha ngena abafana ke ngikhuluma ngabantu abangakangena ebudodeni kukhishwa bona ke kuyoshawa amakadi kuthiwa ameshawa amakadi asocosha amatshe asophatha inswazi ezincane kodwa wawulishaya ngoswazi lifi ikadi ngikhuluma ngento mina engiyenzile wawuthatha itshe elincane muno 5 years ngeke ulibulala ikadi ungathunyiwe ngeke ingane no 5 years bulala ikadi ngendlela elikhulu ngayo kodwa wawulishaya kanye ngetshe lifi uthi ke uMsibanyoni mase ephuma yena wajabulela ithi ikadi noma izonda lake ladla inyama yakhe yini uthi wathi bephuma ejamangweni waphatha induku yensimbi uthi washona ngqo lesingalulekanga ukuthi siyiphathe uthi mase efika lapha into kaNkulunkulu umuyenza yenze ngokukholwa hayi ngenhliziyo yomuntu manje yena usephethe insimbi uthi mefika uthi awavuka amakadi uthi weselifahlaza elinye uthi ngalishaya ngeze uthi ngiyalishaya ulishaya njengomosa eshaya itshe ukuze kuphume amanzi uselishaya ngathi yena unamandla okulishaya kanti ubokuthiwa kahambe awashaye ngokukholwa kuthe ebusuku eselele hayi lelo uthongo sokuyisikhathi sokulala bayezwe esicabheni kunento ekhaya isicaba awukwenze njani bathi bayaphuma ileli ikati lihudula isince lifisa inqa ngemuva yombangalela balizommangalela balithathe balicoshe wagcina ke manje seliphupha kusalaleki uphupha leli ikati nanti liyafika liyakhala esicabheni akhala kusalaleki baze bavuke baye enkosini babulanga ngomasikothe nabo lothawu liyabahanga bebenika umlilo wokubulala amakati ongadinga ukuthi uzukhwezele yena osethatha insimbi babuza sebobika enkosini uma wakhe awunayo ingane baba ishaya ikati noma ukuhluzingelwa amakati manje ikati liyabuya lizoyithusa uyabuza ke inkosi ulishaye ngani ulishaye ngensimbi ulishaye ngani ulishaye ngensimbi ubani owetha wathatha insimbi wasekukhishwa abashumayeli bawumthandazela ukuze kwehliswa manje ukuthi usebenzisa wakhe amandla ayo wasezulwini abewanikiwe wathandaza kuthiwa ikati ke lahamba ukhona useMaritzburg hayi asibuye mfundisi bese siqhubeka sikhumbule kuphakameni noThabo Sambothi sikhumbule kuphakameni inanda 88.4 FM uhlelo lelo luba njalo ngamasabatha kusuka ngo4 ekseni kuya ku6 njalo nje ngamasabatha suke sekhona
Masuke singekho hayi kusuke mhlambe-ke sekuphela ugesi futhi uma usuphela iy'nsukwana la enanda sigcine-ke sesingasakwazi ukuba khona kodwa-ke nje hlalela ukhona-ke uhlelo load shedding nje uma engaliphazamisanga sihlale sikhona 4 to 6 njalo ngamasabatha uyakwazi ukusithola laphaya ku-Facebook live othi sikhumbula ekuphakameni uma uvula nje khona uzosibona sikhona kumanje nje si-live kwabangena khona ku-Facebook live uma kwenzeka futhi uhlelo ligejile usuyothola naku-YouTube othi sikhumbule ephakameni sisuke siwafakile amavidiyo lapho noma-ke njengoba ngike ngakhala ngathi kuye kwanenkinga yawo ama-load shedding sine-backlog yamavidiyo angakenzeki kodwa sizoloke siwaphonsa nje kancane 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 aze aphelele namhlanje umhla ka-6 April 2024 kuyisabatha sesingene khona enyangeni yamadokodo esiphezu kwayo njengamanje isikhathi njengamanje sithi 9 minutes past 5 ekuseni siqhubeka nalo uhlelo isihloko esiphezu kwaso sithi idokodo lomhambi njengoba sisenyangeni yamadokodo sikhuluma ngamadokodo khumbule futhi mlaleli ungakwazi ukusithumela uWhatsApp kule namba ethi 068 764 9969 068 764 9969 inamba ongakwazi ukuthi uthumele kuyona uWhatsApp noma futhi ungene kona usikhumbule ekuphakameni uphinde futhi ukwazi ukuthi ushiye khona umyalezo siyaqhubeka-ke manje nalo uhlelo sisekuyona indaba yamadokodo umfundisi usethinta indaba enkulu le yamakati mayithinta leyo ndaba ngikhumbuza nawe kwabamkhulu masikhuluma ngokuthukuthela ukuthi hayi kwayena uShembe wakuthukuthela inja yomfana ibamba amajuba ekuphakameni ibamba ijuba yalibulala hayi nobabamkhulu wathukuthela kakhulu yasiyenzeka leyo nto wayibona ngaye naye lento wayethi uNkulunkulu efundisa abantu kanti ngalelo suku uNkulunkulu ufuna ukuyikhombisa yena uhlale ngikhuluma ngayo yenzeka injani nokuthi experience yena uthi njani ukuthi mangakuthi uyaphuma uNkulunkulu ngaphakathi komuntu kusala kube njani waphuma phuma ingilosi uShembe kwawuyena osenkingeni manje sekufanele ahambe ecinga waba nenhlanhlaka ngoba uShembe wayewuShembe umuntu wasezulwini ney'ngilosi bayibona yathi mayigudluka ingilosi ihamba ilahamba kuthiwa wafika ngala kozulu esiqiwini uma ubheke ngakanongoma la kuthiwa wafika wayifica khona ingilosi leyo isiphumile yahamba isivele yamshiya kunehlathi elingasesiqiwini lapho uma ubheke ngakanongoma la kuthiwa wahamba wafika khona ubabamkhulu eza ukuthi hhayi abasezulwini bangishiyile manje sengingedwa becunule ukuthi ushaye ingane kade ibambise ingane ngamajuba kwakuyinkinga-ke leyo nathi-ke abanye abantu-ke ike yenzeke le nto kodwa inkinga ukuthi ungaboni noma uNkulunkulu ukuthi ukhona usaloku uyitshela ubhizi nje usayitshela ukuthi wena hhayi mina ngumNazaretha umNazaretha kade njengoba ethi uShembe mNazaretha oyingcwele ungamuki kimi ethi ungamuki kimi hhayi asiqhubekeni ake siqhubeke-ke sikhulume ngalento yokuthi lo mntwana okukhulunywa ngaye ohlala edokodweni ungena kanjani umuntu lo mntwana okukhulunywa ngaye wenze njani umuntu ebesefaka kanjani umuntu ufike aphenduke athi ngiyayikhetha inkosi yasephakameni masethe ngiyayikhetha inkosi yasephakameni sokufanele ukuba babhadiswe umbuzo-ke wenzani ukubhabhadisa umbuzo uNkulunkulu uthi makenzeni umuntu okholwayo maqondana nokukholwa kwakhe na impendulo uma umuntu ekholwa makabhabhadiswe emfuleni emanzini amaningi ngegama likaNkulunkulu nelendodana likaMoya Ingcwele umbuzo wesibili umbhabhadiso lumenzelani umuntu esebhabhadisiwe ngokukholwa impendulo umbhabhadiso luyamsiza umuntu lumnika umoya onamandla lo moya onamandla okukhulunywa ngawo-ke ile ngane ehlala kuleli dokodo ikugade ikugadele amehlo ayo ukuze abe bukhali adinga imisebenzi yenyama
kungabi eyokungcola. Ithi kubhabhadise liyamsiza umuntu lumnika umoya onamandla ukuba ahlukane nezindlela ezingcolileyo, amthanda uNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo yakhe nangawo wonke umphefumulo wakhe, angahambi nabantu abayizigangi. Izihlabelelo zikaDavide 1 uqala endimeni yokuqala. Umbuzo omunye, abangabhabhadiswanga uthini ngabo uNkulunkulu na? Impendulo, uNkulunkulu uthi bayolahlwa ngoba abafuni ukuvuma izono zabo, babhabhadiswe, bazishiye emanzini, bagcine imithetho kaNkulunkulu. Ngenye indlela uma uyobhabhadiswa, ngaphambi kokuba ubhabhadiswe, uwasha isitsha. Usiwasha kanjani isitsha? Usiwasha ngokuvuma. Uvuma ukuthi ngelinye ilanga mina ngenza ukuthi, wenzela ukuthi mayingena lengane ingene ifike isitsha sihlambulukile, isihlalo ezohlala kusona isifice sihlanzekile bese iyangena ithatha indawo. Ethi impendulo yakhona, uNkulunkulu uthi bayolahlwa ngoba bafuna ukuvuma izono zabo, babhabhadise, bazishiye emanzini, bagcine imithetho yakhe. Omunye umuzi, zivumwa kubani izono zomuntu ofuna ukusindiswa ngokukholwa kwakhe? Izono zivunywa kumpristi omisele ukungcwaba izono zabantu. Okunye okufanele kwenziwe ngumuntu uma esezibiza ngokuthi ungumNazaretha weqiniso, umyalo wokuthi makangagundi ikhanda lakhe, angoni isilevu sakhe, angadli izinto ezingcolileyo, angaphuzi utshwala, angadli nemithi, angadli ingulube, angasihlanganisi nezanusi nababhulayo. Incwadi kaLevi 19:31, incwadi kaLevi 11:7 ekhuluma ngalezi zinto. Kungabe usazenza wena masukhethe ukuba umNazaretha. Umbuzo ke uthi, uma yini enyakazisa lo mntwana ongaphakathi kuwena engamkhiphi? Kuningi. Okokuqala ikona ukudinwa kakhulu. Njengoba uzule kuthiwa umngoma uthe esediniwe, iy'ngane zona umthetho kaNkulunkulu ibase ngesabatha. Yena usedinwa sokuyeqa. Mase edinwa sokuyeqa, uthi wabona kuphuma ijuba elimhlophe lihamba kuyena. Uthi wazizwa, wangabe sakhumbula Sabatha, wangabe sakhumbula Mgidi, wangabe sakhumbula Shembe, wawumuntu wabuyela esimeni ayisona esewuyena engakamazi uNkulunkulu. Uthi wazizwa ukuthi manje ngase ngiba umuntu nto. Walula yonke into. Uyahamba mase uyibika lento, kuthiwa mngoma lelo juba elimhlophe eliphume kuwena landiza ngokumoya kaNkulunkulu wawungene emzana ubhabhadiswa. Uthe masudiniwe wena wayiswela indawo, kwase kuba nomlilo, kwase kuyangcola la uhlala khona, wawusuyaphuma. Yenzeka uphume ngelinye ilanga. Yenzeka uphume. Ithi ke isihlabelelo, kunesihlabelelo la 118. Lalelani nanti ilizwe ezizwe zonke, phendukani nibhabhadize nize nisindiswe. Awusindiswa ungabhabhadisiwe, ukusindiswa uqhamuka embhabhadisweni. Geza inhliziyo yami iziyeke engizithandayo, amen, haleluya. Balekani nonke zoni. Geza inhliziyo yami iziyeke engizithandayo. Ngenye indlela, wena uma usukhetha ukukholwa, uma usukhetha ukuzobhabhadiswa, uyawuhlupha umzimba, kunezinto oyiyekayo. Imithi le obuyidle bimnandi ebikwenza uthandwe yintombi, hlukana nayo. Imithi le obuthi mawugula udle yona ukuze kuphele izinhlungu, uyayiyeka. Wena masukhethe ukukholwa, uthi makufika ukugula, ubusuthi uNkulunkulu thuma umqondisi wakho akhanyisa indlela yami. Zonke izono mayiphele, ukhulula umoya wami. Awusabi, akukho ukuthi mase kubuhlungu bese ucabanga enye into, kubuhlungu ucabanga uNkulunkulu, kumnandi ucabanga uNkulunkulu, ngoba wena usuyazi ukuthi inyama le uyifanele ukuthi ihlupheke. Sikhuleka sibona abantu abanjalo obokuthi mebegula bese bebuzwa, ungasho ukuthi uyafuna nisikise ekliniki. Bese egula kuthiwe
kodwa usubabonile bona abahlangabezi namhlanje bangaxabana nawo udawu yangiqedela uthi angife hawu kona ukholelwani ngoba ukholelwa angithi ukholela ukuhambe uyobona uNkulunkulu bengikufica stopini mina ngibuza into eyodwa angibuthi umeleni ngibuza ukuthi uyaphi estopini indawo yomhambi manje uma ugula usuma stopini umuntu ungambuza ngeke umbuze ukuthi uyaphi umfice esendlini kodwa umfica umuntu esestopini emile ukugula isitophi sokuyaphi sokuyobonana noNkulunkulu ngesikhathi sogula nje khombisa ukuthi wena khona uNkulunkulu into ayishoyo kuwena kubili kakushoyo uma ugula uthi khona okuthintile ongahambi kahle mengasho njalo uthi woza mntanami ngiyokwamukela ngethemba manje ususabani manje ngoba uyakholwa ngakho ke bengifica ugula mina into ofanele ngiyibuze njengoba ugula nje uyabona uzosinda usenalo ithemba lokuthi isho njalo inkosi komunye ezolinda ithi kodwa mntanami ke khona ke muthandaza usambona uNkulunkulu uthi hayi angisenathemba ithi inkosi akushintshe umuzi uphume kulomuzi ukuya kolinda komunye umuzi angithi manje lo muntu usehlalela le ngilozi okuyona ingilozi yethemba esiziyanyamala nabo lokho ebona izihlahla zakhona ebona abantu bakhona kubantu ahleli nabo akekho okhuluma indaba yokuthi kusazolunga abanye babo ingakho ekukholweni kufanele uthi uPaul asihlele sivuselelana singakuyeki ukuhlangana sivuselelane ngoba ukuvuselelana kunika ithemba nakumuntu ebeseliphele ithemba kuqhamuka umuntu khona into ekhona kubantu le kubuka iMnazaretha asizile la ngendwangu azile zokuwa indwangu kodwa esizokubuka kakhulu ukuthi wena umbethe indwangu washila ublomile wenze yonke into kodwa ngaphakathi ugqokile yini umntwana uMnazaretha uMnazaretha umntwana ke uwashwa into eyodwa lo mntwana esimfihle ngaphakathi edokodweni uwashwa yisabatha washwa athi umuntu waziwabovu uMnazaretha kodwa seyikho seyiNazaretha umungcole kanje kanti iNazaretha ile ngubo yini kunabantu abahlubukile behluthulwa abantu ngoba bekhuluma ngeMnazaretha yabo namhlanje iMnazaretha kwakungafanele kube into esiyibiza kanje status khulume ngawo uNkulunkulu wathi uMnazaretha le ingubo yasezulwini namhlanje abantu benza imali ngayo u23 u25 u14 iminikelo le okuthiwa uma ikalwa akwazi ukuthi umuntu ayi-afforde nongakwazi ukusebenza hayi sekunzima ukungena ekukholweni namhlanje sekunzima ukungena ekukholweni uthengele ingane uMnazaretha uthengele inkosikazi uthengele wena iMnazaretha yomndeni wakho nje iyala ku-2,000 rand uwodwa 2,000 uwodwa bekithi usho yonke owakho nje uyinhlasi uthi u-600 oship lo ngisho uqala ku-600 ile kuthi uzule emahlane bathi uzule emahlane kanje sinamagama asemhlabeni uqala nje ku-600 okuthi ushibhile ucaba ukuthi ngoba uqalika indwangu engabizi nje yini manje uMnazaretha wasugawula ngayo bese iyako 1,000 sivimbelana ukuthi sigqoke ingubo kaNkulunkulu sivimbelana ukuthi abantu babaMnazaretha ngoba manje ucaba leyo nto umuntu ukuthi hayi bana kuthenga ingubo emhlophe angisebenzi nje sakhuluya ngowodwa angisebenzi nje sakhuluya ngowodwa sazokuqoka futhi ukuthi ufana uthenga eminingi ke usenkingeni manje ke uma sikhuluma ngale ndaba sikhuluma ngedokodo lomhambi umhambi ngelinye ilanga uyaphuma edokodweni khona izinto ezimkhiphayo umhambi edokodweni kodwa uzakhuluma mfundisi ukhuluma indaba yokusekelana ngikhumbuza indaba yomama owakhuluma kuyinkonzo yofakazi nje ubika indaba yakhe naye uthi uyaphakama naye uthi nami ngiyamazi nokukhulunywa ngayo uShem uthi nganginosizi
ngilongithandaza ngibika usizi lwami ngilongithandaza ngibika usizi lwami uNkulunkulu njalo uthi ngangakholwa ndawo ngihlala nje endlini kodwa nje ukuthandaza ngiyazi ukuthi ukhona uNkulunkulu ngiyathandaza ngivuka ngiyathandaza ngilala ngiyathandaza emini nje mawuthi angithandaza ngikhuluma noNkulunkulu uthi ngelinye ilanga ngaphupha ngiyakhuphuka le ntaba ngaze ngafika phezulu esicongweni sale ntaba mangifika phezulu esicongweni sale ntaba lase lithizwi bheka la ngiphezu kwentaba lathi bheka ngaya empumalanga uthi ngama ngabheka empumalanga uthi ngabona kuqhamuka ifu uthi nanti ifu ncane liyeza lithi liyambuza izwi lithi ubonani uthi ngibona ifu lase lithi libhekisiseke lelo lifu libukisise uthi ngalibuka leza ifu leza ithema mase zofika le ntawo yalibona-ke ife elincane okulibona lize lapha lihlakazeka kancane lihlakazeka lize liphele uthi leza lahlakazeka lathi mase lifika la ngasentabeni laseliphele uthi yini lo ibonayo mntanami uthi ngibona ifu liza kodwa lase liyahlakazeka laphela yasithi bhekisisa futhi uthi ngathi ngiyabheka ngabona ifu elikhulu-ke manje uthi mnyama leli ifu abothi ayimvula-ke le ngiyanethwa-ke manje uthi leza leli ifu uthi likhulu imnyama uthi ubonani uthi ngibona ifu uthi njani uthi likhulu ba uthi libukisise-ke leli uthi ngalibuka laze lafika la entabeni lafika la imboza intaba lahlala phezu kwayo intaba lase liyadlula laze layosithela likhulu leli ifu limnyama uyalibona leli eliphethe imvubu hayi kodwa langane uthi ladlula phezu kwakhe layosithela ithi uboneni baba ngibona ifu elincane ngase ngibona elikhulu liza lase lize leyodlula laze layosithela ngale uthi mntanami uthi alibona leli ifu elincane olibone kokuqala leli ifu olibone kokuqala bekumthandazo wakho uthi njengoba usuke uthandaza lapha endlini uyathandaza ukuthandaza kodwa umthandazo wakho awufiki kumina uthi ayibona leli ifu elikhulu okade ulibona uthi leli ifu elikhulu okade ulibona-ke leyo imithandazo yabantu abayithandaza uma behlangene uthi leyo mthandazo-ke yiyo lela lifu uthi lela lifu belikhulu linamandla uthi yilo leli lihambile laze lafika kumina uthi-ke nawe-ke mntanami umthandazo uyathandaza kodwa awufiki umthandazo kimi uthi ubohlanganyela nabantu abathandazayo uthandaze kanye nabo lowo mama-ke la esebiza khona amaNazaretha ukuthi azothandaza naye kwakhe wasefike waxoxela le nto ayibonile wathi ucela azomthandazisa enkingeni aye naye ngempela kwathandazo iyaxazululwa inkinga ingakho ethi umuntu uma esesenkingeni bese biza amakhola iyahlula ngoba yilo mthandazo-ke kuthiwa awunawo amandla kodwa uma sihlangene iba namandla khona oyedwa nje ozozwakala ungazwakala ngisho ingane lo ngayinakile mhlawumbe uhlanya olungena amakholo esegcwele endlini ulixoshe kanti lona kwamfundisi into enjalo nje ukuthi abantu mase behlangene iba namandla ngoba mningi imimoya uyabona le nalo uphephulwa eminye imimoya leli ife elincane liphele ngoba uthi khona nemthandazo nemimoya ethandaza ukuthi wena ungaphumeleli emibi eke sifunde incwadi yabaseRoma Roma 7 siqale ku-18 sisoyifikisa ku-25 ikhuluma ngezinto ey'ngahlali komunye umuntu ithi-ke le ncwadi ngokuba ngiyazi ukuthi kimi kungokuthi enyameni yami akuhlali okuhle ngokuba intando ikhona kimi kodwa ukwenza okuhle akukho kwenziwa yini ube njalo ngokuba ngiyazi ukuthi kimi kungukuthi enyameni yami akuhlali okuhle ngokuba intando ikhona ngiyathanda kona ukuthi kuhlala okuhle kodwa ukwenza okuhle akukho ngokuba okuhle engikuthandayo angikwenzi
kodwa okubi engingakuthandiyo lokho ngiyakwenza. Ukhathele umntwana akasakwazi ukukukhuza. Ukhathele meke wabuza ukuthi uThixo wakho usho manje akasekho. Thixo wamdala lamo ngikhohlwe ngani bese ibuza izitha. Lo khuluma ngayo uphi bese uthi wena ikhona enye inqaba. Ikhona enye inqaba. Ukwanda kweinqaba bese ukhohlwe inqaba ezinqaba ikona okudala kube nje. Uma ke ngenza lokho engingakuthandiyo akuseyini engenza lokho kodwa isono esihlala kimi. Akusahlali kimi umntwana kaNkulunkulu. Sokuhlala kimi isono izono ngizenze ngazenze waphuma umntwana. Uyena ke lo mntwana ophumile ngelinye ilanga komunye inkosi imihlele endlini emhlophe izwa khona ongqongqozayo. Angqongqoza ngathi ngena angangeni nomuntu. Awu. Aphinde okwesibili angqongqoze umntwana osekhishwe isono kuwena useyotshela umnikazi wabantwana okuyena othunywa abantwana othuma abantwana umbhabhadisa umpriest omkhulu wasezulwini okuyena ofaka abantwana useyomthetho wangifaka endaweni errong. Angqongqoze okwesibili qonqonqo. Ngena okwesithathu azasuka ahambe mefika uyafika angithi wangibhabhadisa wabhabhadisa umuntu wasungifaka kulowa muntu. Lo muntu wangilambisa ngidle lapha. Sengiyamshiya manje. Unothando umkhululi ngoba unomsa kithi. Uthi hayi mumshiya uzokufa. Ungamshiyi. Unenhlanhla. Bese shubayele sabatheni kuneyintshumayelo ezikhulunywe esabatheni zikhulume nawe udinwe uthi abantu baqonde wena kanti bayakusindisa bheka ukuthi uyenzile lento. Mawuyenzile zikhuze uhlehle uzobuyela umntwana. uNkulunkulu uthuma umuntu athi khuluma ngesono salomuntu ukuze asuke kuso. Ithi ke miqhubeka ithi ngalokho ngifumana kimina engithanda ukwenza okuhle umthetho wokuthi kukhona okubi kimi. Ngokuba ngiwenamele umthetho kaNkulunkulu ngokomuntu ongaphakathi. Yes. Wenamele ngomuntu. Kunomuntu ongaphakathi. Yeah. Umthetho kaNkulunkulu wenamela uma esekhona lo muntu ongaphakathi kuwena. Kodwa mengasekho lo muntu ongaphakathi lo angena mzwana bhabhadiswa. Uthi ngokumuntu ongaphakathi kepha ngibona
umfundisi uShembe uthi hayi ukuthi lapha nje ngaphandle kwasekhaya uthathe noma amatshe ubeka amatshe abe isikokela bese kuba indawo yakho le ohlanganela kuyona noNkulunkulu ingabe ngaphakathi egcikeni ibe ngaphandle uzoyibona le ndawo efanelekile bese njalo uyothandazake khona ekuseni nantambama awu na hayi ngizoke ngiyenze lento ngempela mfundisi ayithande nje lento imngena ayithande le ndaba yesiguqo ahamba fika sakhe lesiguqo sakhe hayi kuseni uyathandaza umfundisi kuseni uyathandaza ntambama uyathandaza kuseni uyathandaza nakho sekufika ilanga lesonto esepheka inkukhu yakhe ilengisa lapho uthi mayibuya esontweni uzodla inkukhu ayifice idliwe ikati aphihleze ikati lifa hayi sifika isikhathi sokuguqweni ahamba umfundisi athi mayethi uthi uyaguqa nje esiguqweni engaqali nanokuthandaza alivele likhali ikati khali into ongayazi leli kati elinjani leli ikati elikhala kangaka likhali ikati umfundisi acawa ukuthi hawu leli ikati elikhala kangaka manje hey kushuthi lo mfundisi lona uyangithakatha lo wathi angakho isiguqo umuntu uba njalo-ke mayisenze icala noma kuthiwa ubulala umuntu noma untshontshela umuntu uthi mayise ehlelwa izinto ezimbi angaqala acabanga ukuthi ngeke yini kube ileyo nto engayenza mina esabuzwa nje ukuthi bathi ngenze akasho ukuthi ngenze hayi lo mfundisi kushuthi uyangithakatha hayi avuke intambama avuke ahamba lala athi hayi ngisathandaza abuye ekuseni futhi athi uyangena esiguqweni futhi alishi ikati hayi likhali ikati lento le likhala azabe kuze kube nosizi kwakuyena azwe ikati endlela ekhala kabuhlungu ikati elikhala kabuhlungu kangaka hayi ngeke lo mfundisi ngithumela ngamakati hayi ufuna ukungivala lo hayi agcine engasayi nje inhlobo esiguqweni hayi shisha phansi lento yangithakatha lo mfundisi wayethi angibeke lesiguqo ahlakaze kwasiguqo leso wayethi angibeka ngenze lesiguqo nje kanti ufuna ukungithakatha wafike futhi uShembe ngenye imini edlula nje ngakhona ngidlule ngibheka umfundisi mfundisi njani siyaphila mfundisi kuyaphileka hayi baxoxa sihamba kanjani isiguqo hayi sengasiya kalesa siguqo mina hawu awusakhulumi noNkulunkulu cha hayi ngiyaya nje esontweni ngikhulume noNkulunkulu esontweni cha mfundisi phela ubonga usuku uphinde ubonga ubusuku uma usuvuka ekuseni kuNkulunkulu hayi ngiyambonga esontweni asikho isidingo sokuthi ngilo ngenzele yini mfundisi nibangane esiguqo hayi lapha nje ngithi mangithi ngiyangena kulesiguqo kuvele kukhali ikati hawu khali ikati mfundisi athi likhala kabuhlungu ngabe ikati hayi kwamina ngize ngifike lo munye uma selikhala leli ikati hayi bese uShembe mfundisi uyakhumbula kuyisonto upheka inyama yakho enkukhu wase uyithatha uyilengisa lapho hamba esontweni wathi mawusubuza ubuye uyidla ngiyakhumbula kwenzekani mfundisi mawubuya esontweni ibuye ingqondo ngabuya kuhleli ikati kungena ikati ngashiya ngingalivaleli iwindi kwangena ikati ngewindi lafike layithula inyama layidla ngalifica lihleli phezu kwetafula iseliyikhotha elidlile wasiwenze njani mfundisi ngavala umnyango namawindi ngadonsa isagila ngashaya ngaliphihlisa ngalibulala uthi uShembe lelo kati elisosikhali esiguqweni lona-ke lelo kati owalibulale liyakumangalela uNkulunkulu mfundisi unecala uNkulunkulu wena wabulala ikati
aqala umfundisi ayisola. Hawu manje ngenze njani umfundisi? Mfundisi kumele kuxolise phela uNkulunkulu ngoba wabulala isibane sakhe. Into enjalo-ke lento yemphefumulo ukuthi imphefumulo akusiye yethu imphefumulo ingekaNkulunkulu. Njengoba sithanda-ke le thina nje siphihliza kwasani ney'ngane yazi ngibona iy'ngane zabantu zabona iselesele yonke into uyitshejwa ubona ezabelungu uma ibona iselesele iyalicosha abelungu uma bebona inyoka le ngisho athi umshade ebulalayo okungenani angabiza banama-snake catch ukuthi hayi thina siyayisaba le sesiyibonile imamba le asibiza umuntu obambe inyoka ayibambe bayigadi phela bayigadi ukuthi iphi ayithathe hamba uyibeka ehlathini ngoba isihlane esemvelo ayibeke iphile nayo. Thina siyaphihliza kwase nayi inhlathi mase ngithola amafutha nje angumase idayisa siyabulala manje bese uyayibuka lento ukuthi siyisizwe sithanda ukubulalana nje siyisizwe akusazwani iqalekise ezehlela ngisho isizwe lesi ngoba manje sibulala kwasani nje yonke into siyabulala ney'lwane mayivike zisimangalela phakathi ngeke sijikelane inzodo ngoba phela sesiyibulale sayibulala sigcine imvelo isisimanga ngoney'hlahla abelungu bayayigcina thina siyayigawula hawu yini usikhawulelani isihlahla uvuka umuntu hhayi lento izobanga iy'nyoka kanti lezi iy'nyoka kanti nifuna y'hlalephi uma uthi iy'hlahla y'banga iy'nyoka ngoba phela yila kufanele ihlale khona uma singena endlini futhi uthi ngifica inyoka endlini usucela ngoshibhoshu uyayibulala awuyivuna esihlahleni awuyivuna endlini awuyivuni kanti kufanele ihlalephi kufanele kuphele konke ekugcineni sinenkinga-ke yokuthi angazi noma sifundisekile kodwa uShembe wafundisa ngemvelo ingakho ngisho emzini yakhe ayibulawa ngisho inyoka ngisho kuyimhlangano ayazi amaNazaretha ikiwe nje kuyinkonzo iqatha-ke nje amaNazaretha ehleli ayivulela indlela iphume ihambe ngoba manje sifundisiwe ngemvelo ukuthi imvelo engabulawa ngoba sinje hayi asibheki sifana nalo mfundisi owabulala ikati mase kukhala ikati akasakhumbula ukuthi hayi beyileli ikati engalishaya lileli elikhalayo uthi yena uthakathiwe namanje-ke nathi sithi masenza izinto ezimbi kuthi mase kubuya le nto athi amandiyikarma isibuya nami singishaya nami ngenza into ethile njeni ngashaya inja ngashaya ikati ngashaya inyoka mase sekubuya ngami sekufanele ngiyohlola manje nala bantu abahlolayo akekho ufika akhulume njengoShembe ngoba nalo mfundisi kube waya kumuntu ohlolayo wayothi hayi ngizokwenzela into mina ezokuvala leli ikati ngoba manje sebekuthumela ngekati cha ikati lakhe leli lizobulala ibali phela ibhizinisi Thabo ngoba abantu bazosaba phela uzobatshela ngezolo manje uyabuda no vele kuze kungena imali uShembe unjalo engaqali futhi le ndoda yayithakathi le yathi izobika manje kuShembe ukuthi hey mfundisi bathi abantu ngiyathakatha hawu bathi uyathakatha bathi uyathakatha bathi ngiyathakatha hawu kanti wena uthakathile hawu Acawu nawe futhi manje wanguzana lethi hawu leliyashumba elapha endlini linani lapha endlini kwakhe linani lelashumba hawu liphi ishumba hayi nathi lelo lilengise azachaza uShembe ukuthi ulilengise phi kanjani kanti inkosi yayiqala yambuza Thabo ukuthi ngikhulume yini hayi wathi na hayi khuluma ayitshela ukuthi hayi hayi wathi yabuza lelashumbu lela hawu liphi ishumba hawu lengise kanje endlini hawu linani phakathi hawu elani ligazi phakathi gazela hawu hayi ngitsho lele negazi phakathi igazi lale leli lapha phakathi uyashuba inkosi hawu ugcine indoda yakhe hawu wamfundisi kanti ususho konke kodwa inkosi ithi ngikubuzile ukuthi ngikhulume into enjalo ukuthi sithi sifike senza izinto zithi mase zisijikela izinto bese ngingaqali ngiyibheke mina
ukuthi ake ngiyifune ngase ngike ngenzani konje. Yabona into ishoyo Thabo kwesinye isikhathi kuye kube khona umkhokhe emndenini. Aha. Kanti nje umuntu oyedwa Mm. owakhoza leso siqalekiso. Mhm. Yabo uthi kunomuntu oyedwa nje owenza nje leso sona isithizi. Kwesinye isikhathi singashayi nto sizoshaya Akasekho phela. asekho. Nto nje emndenini into eningi ushembe futhi ayixazulula inkinga eziningi ezayikhozwa. Hayi khombe emndenini. Yes. Angayikhombi kubathakathi kapi ke phamela la bayikhombela. kulomndeni kwenze ukuthi shuthi fanele nicela intethelo uNkulunkulu. Manje labantu bamanje abakhombi kwena abakhombe eceleni. Kombe eceleni. Ukuthi athakathi. Abantu bazibazondana impela. Ake ngiphinde ngibheke la ku-Facebook ngiyabona nanguNkosinathi Ndaba ukhona uthini minye sabathi Siboniso Ntozakhe Williams uthi amen studio siyabonga Thabo Mwandla mfundisi Mhlongo ngakho konke ukudla ngomphefumulo enilokhu nisiphakela kona uNkulunkulu kwaShembe anikhumbule ningaphela amandla amen. Siyabonga nangu umdolomba myeni uthi siyabonga uchazelwa ngendaba yedokodo anohlale nisichathazela abantwana benkosi ngoba asikwazi konke okwalapha ekukholweni hawo amen. Siyabonga aphelile manje ama message la hayi ku WhatsApp bekuba buhlungwane hayi asikweleti muntu. Siye lapha nanginomama lapha umama uMsweli. Wasilungiseni ungena impela nje. Kuna zonke inhlelo zala ekhaya. Bayathumela naye impela uyathumela. Uthi usifisela konke okuhle ngosuku namhlanje. Uthi akube kuhle konke bukhanya. Amen. Akuye futhi. Usasho usabheka nje ama message Thabo ekhumbula lendaba yalo baba owathi naye umprofeti wazwa inkosi impela i-challenge ushaya. Ubaba mkhulu wasethi akalungisele naye. Alungu bezofika ahlale alale bana efuna ukuyiveza yes. Noma ngisakhumbula ukuthi yasithi inkosi ke akusephakame no usakhumbula yasithi inkosi akenzela ukudla. Ngoba ufika umuntu omkhulu. Kodwa manje simanga kanti uShembe uzomfaka kwi-test wathatha inyama waphekela inyama yangaphakathi wahanjiselwa umprofeti ofikile kanti yena akaboni ukuthi usengena kwi-trap. Bawamkhulu amanazareth amlungisela abagcoti bamhambisela washaya wavala twazi wacela futhi usamo. Siyabona bamkhulu ukuthi hayi lo muntu lona akanawo umoya uprofeti uma uprofeti akakuyi ngaphakathi. Usakhuluma ngale ndaba ngaphakathi manje yazi wakhuluma wathi uthinta indaba ebalekile ngoba kulamazwe ase-Afrika ke njengako Ethiopia ngiyakhumbula sasino Rasalam la sobe sinayo Dakhonya futhi uzobeka khona namhlanje wayichaza la ukuthi Ethiopia la ihlale khona yena endobathe ihlale Ethiopia. Uma kubulawe isilwane inkomo noma wakhiwa imbuzi noma ifika ihlinzwe konke kwangaphakathi kukhishwe. Uthi lokho kwangaphakathi konke kudliwa izinja. Abantu badla inyama. Uthi kuyathathwa nje kunje makuhlathiwe nje izinja zinikezwa lokho kwangaphakathi. Uthi akuvumelekile ukuthi abantu bakho bese kuya koKenya ke koSudan naphi indoda bangakudla hlamba besifazane kodwa indoda amadoda awakudlo angangokuthi indoda mayike yatholakala idla inyama yangaphakathi ibizela umkhandlwini ngoba ezintweni eziningi ezenzakalayo izomiswa ukuthi ayisafanele ukuthinta izinto ezithile ngoba idle ingcolile idle inyama yangaphakathi ngoba kwazi ukuthi amathumbu nani kuthwala ukungcola kuthwala kunezinto ezingenile akufanele ukudle lokho fanele kudliwe inyama ila kaZulu nala uzothola ukuthi njengoba ubaba mkhulu ayikhuluma kanje ingoba vele yayingadliwa lento kodwa ngokuhamba ukufika kokoloni nani sagcina sesidla lezi zinto lezi kodwa zazi ingadliwa
namhlanje impela nje aseyahlala eyi khale nyama yangaphakathi and futhi ebusha amadoda umgabhisi amadoda adla umgabhisi hayi and futhi wethaba ukhumbula namfundisi kudala leyo nyama engadayiswa inikwa mahali nyama yenhloko isikhumbi yadayiswa ngoba abelungu bebone abantu beyicosha bayobelungu bawazithi iyalahlwa lento konke namanqina namakhanda babekulahla babona abantu bayacosha abantu bahambe bokudayisa hawu siluza imali engaka baze bayaqala abelungu nabo bakuphakeja bakudayisa ngoba ngisho inkukhu amakhanda ey'nkukhu ngisho khona amakhanda namanqina namanqina ey'nkukhu nabo kwakulahla kuyaphekwa manje kuyaphekwa nangomunye buza la ya ngicabanga ukuthi ubuza into esemqoka ya ngiwasakhuluma ngokudla ubuza ukuthi inyama yasebhusha yakwenzeka ukuthi ibulawa ingabuzisiwe kungabe sidlela ukujabulisa umzimba yethu sikhohlwe isiluleko sikashembe ngicabanga ukuthi-ke lapho kulula ngaphambi kokuthi sidle siyathandaza kufanele ngabe siyathandaza konke noma kuthiwa ubhontshisi noma kuthiwa yini yebo siyabonga kuqala enye indlela-ke uma la ibulawe khona ebhusha ingathandazanga wena mase uyipheka wena into yokuqala kuthiwa ubonga uphume ekhaya umuya esitolo uNkulunkulu uhamba nami ngiyolanda ukudla kwey'ngane usuhamba nesibusiso ma usubuya futhi ngiyabonga uNkulunkulu sengisekhaya ma uqala ukupheka uyathandaza uthandazela ubusise nobutho obudla ngoba phela kunobutho ngicabanga ukuthi ingena lapho ngaleso sikhathi-ke andibale ngengele esimanga le ndaba yokudla ngoba bo le nyama esiyidlayo nokuhlatshwa kwey'lwane kunomthelela omningi endleleni esiyiphatha ngayo thina esiyisebenzisayo leyo nyama ngoba kuthiwa lolu valo lolu lichitheka esilwaneni noma lokudla okusuke kunikwe leyo mfuyo kuba nomthelela nakuthina esikudlayo yes ngoba njengoba wathiwa nje amana sethi angabudla ukubende ngoba kuthiwa ukubende ngisho incwadi yaDeuteronomy yasho ukuthi ukubende buwumphefumulo igazi lesilwane buwumphefumulo yes so manje nathi masidla lokudla kuyasithena njengoba sikhuluma nje ngomntwana ongaphakathi kuyakuthena amandla ekutheni ube namandla okwenza uNkulunkulu ugcina usuwenza nalokubulala okungaka nje ungayekwazi ukuthi uqhamukaphi umthelela wakho imeseji yokugcina bese siyaphuma isikhathi esisekho ngokuhlonipha okukhulu ngiyabingelela ngicela ukubuza ukuthi inyama edliwayo iyo leyo mfundisi ayifundayo nala ingenile ayisekho-ke ake sivalelise isikhathi siphelile manje 3 minutes to 6 Thabo kaSambuthi-ke umfundisi uJesse Mhlongo ubaba uSandile kaMwandla sekufike ngasemaphetheleni ohlelo mfundisi siyabonga kakhulu amandla esiwatshelekiwe akuwona wethu siyacela kona konke sikushilo ngabikho okuzohlubula abantu konke kubakhe enyameni nasemphefumulweni amen amen bonga ithuba isabatha elibusisekile manaza ngitshonok nabayeli bonke benanda FM Nkosi zibe nathi sonke amen Thabo kaSambuthi Nkosi mayivumile ngesabatha ezayo sobe sikhona futhi sibonge uSipha lolu hlelo sicelele nakade bevukile balalela uthi nangesabatha ezayo bangacindezeleki imoya emibi nabacindezelekile ngoba njalo ukwathi umuntu uyazi ngiphapha seniphuma angibange ngisanizwa baze bangacindezeleki ngesabatha ezayo uNkulunkulu abaphamani bavuke uNkulunkulu asigcine sonke nabaya emasabatheni ey'khumbuzweni uNkulunkulu asekuhambeni ahambe nabo nathi njengoba sifuma uNkulunkulu ahambe nathi Dakhona abazobe beseDakhonya Jason Williams ukhona Dr. Isa Hlongwane ukhona khona-ke nabanye-ke abangabhalwanga kwi-poster kodwa abazobe bekhuluma ngey'nto ey'hlukahlukene Dakhona Center namhlanje 10 kuya ku-2 emini inkosi yomusa inibusise